Bothat langso serdu na klamalong ingdeng pli karbirong sarame ningkan na siya kamay piki padupon. Dipu jirsong along district level neighborhood youth parliament program ajame kedengpon. KSA may pu Simeon rong parkebang ji IMC election along MEC thordun vekto. Kajirong along penangan karbiarong marat long rika selam ji puhur ki chududadim KSA Samson Tero natum kahumridam. Kokrajhar along ki padobab Jutumat 2.0 mate tribal youth conclave along karbiari sotum kacetongdun. Bothat langso serdu na klamalong ingdeng pli karbirong sarame ningkan na siya kamay piki padupon. Tereni paitong kebarni ada porfais ner kebra chitim KRAA alama ingthur ponpen porfaisir kep apor serdu na klampen bothat langso hitian armuci jengpon. Rong sarle abete rong ta cukimun e. Lason si pini hawar ingkoi rat trok jelang petpen rong asar pangtang nang pusi serdu na klamalong me ingnipon. Laso along traditional village council sitame pangtang vek nang jilapen rong asara jakong anso se pangtang nang jilang pusi pini nijang karbiang long bothat langso serdihu na klamalong ingdeng pli karbi rong asara mei pamanpon me along armu kacetong bang suri hini bakso se arat cetong don lapen ke karbiang long rong asar ke doan cetong pen bangso mei alir alon cipipon aluhi sarpu aman pen ke AAC CM Dr. Tuliram Ronghang Iam Mongol Singh Timung, MSc Prabhat Chandra Taro, Phapang Jangaluhi Karbiricho, Ramsing Ronghang lapen Arya Sangho tumpen cetongdun. Lapen bang so mealong manpeng kacipi sopin so phan poho lapen so arlo phan jarong lapuson si pipon nang jipusi than pachinipon. Lason si rong asar koson si jakong cipethe nang jima lapen ke koson si ke klem kedam nang jima hai hui alam cethan cimumpon. Mealong Karbiricho pen Kei long rilong patsitame cerai kom vek nang ji rong asar pensi richo miji sitame ke thela pen ke honghari pu alam the klardak pen than pachini pon honghari pukali honghai kiri pu alam the thengpi thengprang aphan sitame ilikar biatum ke ardom det ajoksi honghai kiri pusi than pachini pon lapu ke ASCM Dr. Tuliram Ronghang pen aning aklong pensi nang cerap nang cetudunji customary accord abang ke session along sitame cepara edlo puta than pachinipon village council along a chairman lake rong asar si cholongpo kache sorsar abang ke pavir vek nangpo karbi rong asar ame along nedoti ke nang cerap nang cetodun verji pusi lamcak cipipon Karbiricho romara daun siroha ke hai Karbino Termas Council Dirbu Distrikal ke singi ke hai pendanglong tim karjanglong Karbino Termas Council along nilong panagen raket iye makai kai kidoan MEC kai kidoan laben Karbino Termas Council pura chairman kidoan laben kedat Tagai jatong zon ningkan esek Karbino saramai no Tivika mamai bu Monsing rokai kendalo Jangan kita menunggu Manteng alui 24 kelas mai bu Roton terakai kendalo Lijono barakai kendalo Nilisi advisor kisah Elvita terakai kendalo Manteng ketepapun alui kedoan Laben dekal jengok kanglong Arong tindik keman Manteng teknik Karbino San Agai kedoan Laben dedak Dagai setolong bu Epo purun epaya purun Sarpi sarpu Riso ejang Jirpo jirti kidi giti Laben pres media tum Aprak sinili
Kagi yang masalah lo. Nili dekai ke thom ke kau kompini ke di badangan. Langsung nilibat, langsung warsai negara pot. Kagi yang masalah kiri kia mai bukan cengok konsun bangga bende. Kacera tu dabang buang dia tempat nili. Kacuru dan kagum bagi lo dan katoi kata. Uthon kagi yang masalah kalau kacera mana bang buang dia mata. Nili niat kau dengan tempat. Tiga sehingga membuka kalau bagi lo karo. Nili prangyong kenanlah hanya nopelan kan kiromon. Abah tu kita keperata masono. Tidak pilih disiplin tik, cingli tik, roh saramai lam tu tip. Lasi nilita alam mereka teramai lam ke nilipat po nilita kape itu kok dalam politik. Tidak dia koloma tinggi nilita roh asar atau hidupnya kelong si MPC mana lo IM mana lo PCM mana lo dan itu hidupnya kan. Akhirnya nili puda Roman ke sengceng, inom ke sengceng lo sumborohan. Jagong, Roman ke sengceng lo nanti sumborohan. Artikan roman lo. Kalau tak habis, kalau cewaya lo, kalau tak romasa. Asoko ke, iya sing roman. Kalau asoko nili pusu, sumbor asoko. Aklen silo nili po, maskot iklan ikan lo. Kalau tak romasa, nili kota romasa. Nolan tak tolak. Tapi orang salah sumpu si pinikan jawab termas konsil siap keman lagi rumah satu lagi sini lo tahu lagi. Tapi ini rumah satu si mana? Tapi dari Tuhan atak kali niat lo dari Tuhan ini nak jarak itu dulu. Lalu si mohon ini bisa Elvin jalan jaya kapuno. Nak kamu mereka kerasa dengan kaki lo. Jadi tu. Kardia tumde chokli nilkayo taplo eme thaya lami kilo eme thaya kinde sumpodo eme thaya tumde godo eme thaya elami kilo eme thaya bisa kinado pinpomado hapedo halendo romasado lasile tumde je eme tumde dak customary code pula soto rangi pula tumpan भारत का जरिया हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन वाले तो भारत का कितो लास्ट टेक नसी निरिवन फिटनेसी नॉर्मल के कस्टमरी कोटा बागे विशेषण लोग तेराई के नॉन गवर्नमेंट जाइए तो भाग हुकुम न किलो लास्ट नॉन प्राप्त जिनके निर्तो जा कस्टमरी कोटा बागे तांजान कौन बोला पे नुट्रिशन कीमत को खुशी मैं तुम्हारा आपका कर दिया दोनों को कस्टमरी लोग कोनो प्रोजेक्ट इकोनॉमी ले तो hicieron no. Mane pedir senamnya purikan pedir senam donde pedir atau bujuk hidup kau pedir atau hong curi kau kaki kau kaki kau pulang ke itu ke distrik kota mana high kota mana supreme kota mana dan rasa pun pencukuran High Court Supreme Court kami itu bahas itu mana nak misal ke dalam itu. Ruang kuno no, village kuno si itu bahas, kalau customer kuno si, nanti bahasa, kalau sok kuno ini, layang si besar tanggal pulang deh, hanya ruang di kilo, langsung dengan jas kuno po, kalau kuno dengan dulu pulang deh, kalau tu sing saya dalam itu. Itu mana High Court Supreme Court district jas itu. Raja Tari Tulsi Peperai ko. Jom Supreme Court District Judge Nandelo. Raja Tari Tulsi Peperai ko. Jom si Mune. Village Kota Mune Pulang de District Customary Court Wiki itu no. Consider Mune ko. Raja Tari itu. Pada tahun Nelo Pulang de Nasi. Itu ke District Judge Nandelo. Judicial Court Nandelo Tipe. Kipini itu ke High Court Sikare Ramjamale High Court. High Court yang misalnya dan kalau dia belum deh, lasi lah high kontra non itu krem kontra. Parti orang di buka itu high parti orang di buka
lapen ke la so koda longke dake roma sar fungsi doi podol itu lalu nono itu nono itu bilas konsep pada hari itu kalau tu mas konsep itu easy berjualan itu lalu itu bilas konsep itu terjadi jika itu berlaku central government negeri tangga ronglu taso kapasing dunia apa saya mau kita ikut apa akan mereka saya ingin ikut apa laso tangga pilih ke laki bias konsil langsung pilih itu finance kita ada itu siapa itu bias konsil kesehatan apa lagi bias konsil acaranya dia masa siapa itu itu pilih aja Yasi, gata itu tadi dunia apa itu mungkin wrong, langsung nanti dunia apa itu dono itu benar thalo, jadi pas, ama itu, dia itu dono itu ajak pengaranda, dia main bilang tu ada kageron termas konsil, lomle dia ajak konsil, kuat kita, ini dono ke langsung aja. Ladies and gentlemen, itu masalah merah. 1995, first and final hall, London में तो ACC, KSC itu London में तो hall, udah dulu langsung close. Kita nanti में langsung ke implement lah, tapi itu dengan claim kita kalau itu. Selain itu kerana itu mas konsepnya, London kita ada kok, London mana sih? Orang London atau Yongsi, किसी एकोनॉमी बनी होती, राजा को गुवाहाटी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की चैलेंज फ्लोटे दूर रहती, एक दो लगे थे लोगे फिर राजा को लास्टो एक रख दिया, राजा मिली तुम करते तो बस कौन-सी में ये वाले लाते बोलो इप्रूव करना पिला, लाना पिलों दे ये लोग चौके को डॉलर की उधर प्राप्ति में काफी चौकी भाषी ने तो क्लेम पंपों को डॉलर की चौपा Difu jirsong along district level neighborhood youth parliament program ajam ekedengpon Nehru Yuwa Kendra Difu Lapen Karbi Anglong Mountaineering Association atum chirapti district level neighborhood youth parliament program ajam ek Difu jirsong along kedengpon Aluhi aman pen Harisankar Chakraborty Jutin Ingleng Saurabh Devnath Henry David Terang Ista Terangpi Morning ki Phangcho Lapen Ajmor Borbhuya atum chetongdun labangso melong kado kabe bang pharoi sira phokep sosia muluk ablok tin pen kebang aklap atum sitame chetong dun lapen kachopapon aluhi atum ahin pen health jal jivan mission agriculture entrepreneur self dependent women empowerment fish farming pen chenglok ason akenang sot ason amung doan aputhak than pachini pon lapen rada tum pen ta kachini ne ason doan ta karjitun pen penang an akenang sot alam ke chini dun lo non malon ke voreng kelong jawar sai sung peklasi abang putin along tame skill do pulutang te ilitum mina aja kong penta chingthur unpu alam rat atuma phan than pon pen aning parung pon me ki jutsia hut ablok tin pen kibang aklap atum aphan sport material amokha ron pon pen mesen pen me pichun pon difu pen dorom sing rong phar malong news Pini tarik thongkep marcha chiklo dak Nehru Yuwa Kendra pen nichum Karbi Anglong Monitoring Association chelangsi district level neighborhood youth parliament ko isia program mane youth tumhan obe kimi tumhan paching thur poni ke bidi sure department tin pen ko PPC asap sap sapet tami kachini ponang thek kelong poni phansi nichum pini dak Karbi Anglong along block 7 blocks pen nitum owe kimi dimhan youtube man hanglo dak kaprek aklap pen song dum do asia so program long kaprek awar sai ba bidi sore kilongi la so lam the banglang nitum chini pon long jale so pot uthak angke peni
eson soni hormu ni tum department amun ni tuman hang lo hang pen silang tum tami than pon lo than pen jumation alam non than pon bom lo lasi asap sovet teksedet pinidet tami isi owe kimi tuman mane kapacing thur poni engke towar kimi ke than poni phan alang phan isi kem kam akimi Nehru Yuwa Kendra pen silang tum maso program ang thik pon lo asi pini kado ko be bang pharoni sose kece tong yalam du samila patumi tumi dik kibono jodi masi anceton non tami penangana amu ke ni tum te thelong lo asi yang thegi si mesen pusi penyelu asi nang tum media hin phanta chorolo je lasok a program nang kawarun pot asi laso message bang anjo si tum morning ke bang arni tami dak di fule bining kupe alang kapre kapre ta tum bi pon un asi asap sobe tami Nehru Yuwa Kendra pen pini arni tami alang tum tempon bomlo lasi not only la high kali sports putame cultural ahin pan putame tour program putame lang nitum pen dengpon oh lasi nili hin si chuning ri kadok kabe Karbiang Long arata tum han jenang nitum club registered no registered no samin Nehru Yuwa Kendra tum ta affiliation and me kelang tum pen kan si pen joy ke pen mane sikai si pinang ni pin pen club ke mission tum han hormon non son pin dai tum ron ponji football volleyball akiong tali tami pum tami lang nitum pen ak joy pen khali alang tum han register tum han pi poni nitum dak Kajironga long penangan Karbiarong marat long rika selam ji puhur ki cududadim KSA Samson Teron atum kahumridam Kajironga adung penangan Karbiarong Kajironga National Park kepangdang tuji mate marat long ri kepangdang ji puajok penangan hurnang chulo lapen amen ke klangdun arong aradatum dolong leder pobon pu pherisi amekrit lidung nang dolo labang so hawar therponi phai thongke barni KSA amai phu Samson Teron atum bitung si kahumridam pedo Adimalong palisi kisung ki phoarat pen chingki chithan tekang lapen labang so hawar Karbiang Long arat lapen KAAC aphan chingwai vepin pen ke ajatap ke paklem long leder je phan ar sikrung pen si RDP popusi KSA amai phu Samson Teron rat athengno ningje tekang lapen jong si jakong lang nu pen nang ber si rong arat aphan pasung lote KSA hin pen sodak chesong ponji lapen KAAC hin pen labang so puthak khangwek nang ji putak KSA mai phulam the che paklang pon pusi nili tumpen bertarip dumlong lagi si manghume me alam chadi nangli nangkar ju alam the bangke je Karbiang Long Autonomous Council area se kapar lo lapen lage revenue village side putheglor afi se tami pini revenue village along se kapre ye nimela corridor ta eco sensitive zone ta hola sunang ka selam thu ye bang Karbiang Long Autonomous Council kachari tum chini dun de putu mahume mela lasilada kopine atangka tilu pentong ka chelar ke dukok ma manang litum komani ban kap hire tong dukok ma la bangkera tum det kali in litum tar jumi melam lasi laso putha kapo nang litum jong se ka chini nevek pulotangte nang litum phanang par jujewek pulotangte nang litum Kumat bala so bidi lang no kiklima bahasa nang litum pen challenge na je nang litum pen puthip nai nang litum pen sialang litum phan ke inside dong dang pu lasi pini bangke laso putha kapo council atum stame prabjin pen rara phan laso clarification mate laso lam klar pc ke me je nang litum thekdun de pin veksi bang na ke claim chadilo pusita nang litum pachini nang ji bala ke nilitum chingwai sar siki claim lu pusita me nang litum rar phan pachini seta isia lambang ke lake waidak lo ladak ke do akar bi rar tum ke ove sida ke do tang lo bola tum ke la so long le bang ke lake komentu neta lake iri thekilo lapen lake nilile kaning je lam kali ke dam tang halada ka dongkamukam Karbila meta mayalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma masikipu ekeng arumalong along lepen chiri nang ni polam ke lang lisik ukang ke halake aposi da ke do Karbi arara tunta lakeng pa arumalong leke lake iri nolo athe long lele ave pulote jati ta ave jati nang ji pulotang te long leke dowek ni posi la so long le jong si kavelu bude Karbi khei kala so dimalong ke ave det po posi lake do long vek nang po asila so long leke la tum ke long nang ji a rights mate bahat do posi lake nitung Karbi lo charlia song ben ke pudak lo lada ke do arara tum Mia di pata do set pen se hem ki friji polam wali tum Karbi lo charlia song ben ke che don thektel KSA mai phu Simeon rong phar ke bang ji IMC election along MEC thodun vekpo
KASC along MSC kangwai mate election non headlo non aphoi election along ke penang an obe kimia tumta ratchari kilujia birta angklang bomlo lason si dihui sia se angtong kedo abang KSA mai phu Simeon rong pharsita me surupothar a constituency pen kebang GMSC kangwai along cepate dun vekpo pusi birta rep dun long lapen surupothara constituency arlo arong along ciklojon hot truck aprang pen lutsi rat pen kacepachini asai deng bomlo lasi alangli non aphoi ke surupothara constituency pen MSC thurwek puke kado kabeta chini tanglo alangli non amat KSA mai phuta do bomlang lasi ratchari lutji pulote hamphang song pen ke chepadi nangkokji apotsi alangli prabjin pen KSA mai phu ang hoi pen chun tahai pupusi cherok tok atum pen lam chethan pom lapen alangli kithurjia dimle inut kang tangkring asongja mate non KAC along EM ke dobam Jagat Singh ingti sitamedo lasi alangli Jagat Singh ingti pen kachedana phan resim koan kachisik jine aporsi langdun longpo lapen election kachepa haijia phan alangli do desang se rong arat pen chingki chethan pon bom lapen un an pen kerapta pajir pon bom lo pusia arlo pen birtarip dunlong Kokrajhar along kipadobam Juthumat 2.0 mate Tribal Youth Conclave along Karbiari sotum kacetong dun. Bodo Territorial Region mate BTR Sorkar pen cepatiri piponsi Bodopha Cultural Complex Kokrajhar along Theriponi Phaingkora sirke pen thongkeb raisian Juthumat 2.0 mate Tribal Youth Conclave jamek pamanpon labang soja megalong Bharat angkang along ingkora sirkep Autonomous Council along pen kethek kere tomaphan phapon lapen ason athepi enponsi niplia pharman kaching waching sai padopon labang sojai megalong karbia khemate karbiang long Autonomous Council ahin penta bang photoma phan toidunlo labang sojai megalong ovimia hirbang longbir terang ovimia hirbang onteron KSU chunbang jirsong taro thanbang Dr. Bondita teron pilapen KSA klembang pinpo teron atom chetongdun labang sojai megalong Theripot hongkep arni kang samapor karbia khepen kidunatum hongjai along arlusi lunsi pochondrokanto terang alun ripa japu alun lunsi mepar omdun pluk klemdun lo lapen la swahut karbiatum pharokri sirkebra trokner kebra trokpen non anta hemprek mate article 244A che hangbom langpu jaidun si kijutsia hut no autonomous state no respu hangkang si Bharat angkang along kedo barim akhido anta mate Tribal atau mapan pachini pon lo. जनजाति और कर्नूल ऑटोनोमस काउंसिल की तरफ से आप सभी को काडो मीन्स कोलुम्बाई एंड नमस्कार नमस्ते बहुत अच्छा लगा परसों से हम लोग यहाँ पे हैं आज का सुबह से लेकर अभी तक जो प्रोग्राम हुआ है बहुत अच्छा लगा अभी हम लोग एक ग्रुप सॉन्ग गाना चाहते हैं ये एक पेट्रियोटिक सॉन्ग है ये गाना है 1986 में जब गांधी जनजाति ने आर्टिकल 2424A का आंदोलन शुरू किया उस आंदोलन के जरिए ये गाना जन्म हुआ अभी तक यूथ के दिल में ये गाना अभी भी गूंज रहा है इसीलिए हम लोग आप लोगों को ये गाना सुनना चाहते थे तो हम लोग शुरू करेंगे Ripa japa tarbi purki evane kiha dalo ikuna ove kiya alo bile kiha Hello,
Eva de Guerra